Mali barang omel baju kwa sado ka ba poting era ne on pasir de koma apun ne poting si ninyom na wo je ma Apa tanah deh? apa kan no kawa Dak do dan no kapekaken jaha menculik lahan potong adu wang kemenjau kece. Tali cocok ko. kale ba apa ko la Lain lah. Nyo kan ngapun nete kami minta ospot lah na. dak betul cek je la untuk foto-foto ko langsung sak katus Pasti tu nono anggak kaidak deh ugi lah deh nyo. apa tanya orang cek ka kawa apa guna poting de tu ya le Tu nak ada lah dicolik-colik isu deh nonya dia. jadi so apa je ko di ada di dompet jam sana Nyo dah di WA saya posting dah nono di IG, di Facebook, di TikTok kayak posting. di ada kali katus ko ba cek ale Nanti ya nyo banyak yang di posting dulu nhưng mà tôi hầu như con bằng con xe hari hết lần chưa long mà nã sao có lấy vào đâu Hah, apa deh mau tu lo namanya cek dah. chưa đi giao à mà sống bao à mình để tu nè Yo lah no. Kok mau tu dulu, dan lanjut nanti deh wang dem pelu deh no. Apa dek tu cik no dia tersinggung no tu ni. wong nghe bà xóa được tôi nè Angai bak boleh cik no apa tu boleh mà xin cái thứ còn sống bao nè Apa dek nolong ke susah dek tu dah. Kan dia punya nyonya posting ni. Malah gak ada tenan ado dia apa salah cik no dah. đã bị chú là tôi chơi là sao mà đã đua kìa Tak lo seharusnya no ngecek betul kinyo dia ni. Nyo kadang uang dia adun yang sonang dipuji-puji gini. Kau nampak statusnya komen lah. Godang orang ame terbalik ke rumah ya. Kau ladang itu lo. Lo ladang mah lah sukses ini ya. Alah ni apa salah dah. Tak kawat lo nak apa tu ni. nãy tuần tôi đã nên sau này đi lên để luyện để tu nè Oh, dia iri no ye. Awak ni dak bongi ke kawanan lain. con cái dạo chỉ chúng con mà ăn ngon đê nha có do là bản đây làm tạm cái cái đê nha